Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabin-sabna ra ayam ya kalalla limur kita no wallahu subhanahu wa ta'ala na sukia baluyan yan rakitan wa mga muslim. Urian yan naging kutua kia pakatalinguma niyan rakitan no ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mia balui alagitan wa mga manusia ak nabaskan yan mia balui malaika. Yakin rupanon wallahu subhanahu wa ta'ala si Isa suratut Taubah, si iku kapusan o suratut Taubah, na pia kataling umamerkan wa tigwalla aging kutu sugu alagi diwa manusia. Aya parangay niyan na margen rekan yan suawi diwa akal malarkan wisambetan. Sumbet ya si iko sirah kini guris o kaya pagintaw o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ketuon yan ayadin abtad o Nabi na awidiyon akal sumargen o umatian malai sambetan si iko mga pagariayan ang mga mukmin. Si isa dunia na sampay sa alungan amaure. Sa din sa tao ang betya si iko kiniguris usiraw Nabi sallallahu alaihi wasallam na ketuon niya naging kutua kaya panamanamar o mga riduay sa kaya alangiran si iko panulun o Nabi sallallahu alaihi wasallam inukita ni ran so kalangwan okit kapadengyan na dadnaritargen o Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si uburnuan ni ran sa tamok paparahiyesan ang gulalan si iko mga bae suburnuan niran sa kadato na dadentargen o Nabi sallallahu alaihi wasallam so panulun yan. Minisakat sa taman sa piamagitaan niran, minisakat sa taman sa pikediatan niran sa marata na dadno to yung maanan yan na magagaw mga riduay na sumambuso Nabi sallallahu alaihi wasallam na itataros yan so panaguntaman yan tama na rin sa minisamper kita no suagama. Guanya diskanyan di isirakal maut na aya pagkisabutian na ummati sumanga umataken. Ginan susiron sa dunia na si isa alungan na maore. Amay kapengukom so Allah subhanahu wa ta'ala na kapagpuunan so kapengukom si eko mga amal. Amay ari kakuswa din so mga tao. Aya kaya pakaranyo alungan. Si isaging kaya ang mga ulutano na adin na ketuong ko mga tao aswating yan na iniraot sa panintilan adin asalab adin na iniraot sa posdiyan adin paman aban yan din di maplangwi. Naso Nabi sallallahu alaihi wasallam na pumangnin yan si ikwalla kapagpuunan agyang kutwa kapangukuma kapumagito nga si iko mga galabaka. Nagiyutoy kapagpuuni ron. Kumatano, unabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam amay kapagukit tano si isaging kutwalantay apagletan unaraka agusus surga. Kumatano, unabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam apagayanan tano niyan si iko paridiyan apo pumakay naman yanon aging kutwa kalangwan umatian asa din sa makay nomon. Na didnari kewaw si isagi ang kuto agawi Malutan naman pamimikiranan amay kamakaumatanuro aso Nabi sallallahu alaihi wasallam na kanabaaya kapakay naman yan rakana ba kuwa sa baso na induwagi yan rakaka ayad na isyo kadunya na so paladaliman yan na pikiinom yan raka. Allahu akbar walillahil hamd. Kapakaya masala kadad no tumanggulolo mga lokstano abaya kapakay naman yan rakana siludinian suiga isiludian nun apaladian na pikinom yan rakitano aso Nabi na punggulola niyan to si isa alungan na maure. Kumatano o Nabi sallallahu alaihi wasallam si iko kapalaka si iko surga kapatan yan naging kuta mga tao na sa din sa kagaganyan na isuldian si iko kasurgaan. Allahu akbar walillahil hamd. Ginani petiroon tano amia baloy sa kanyan awida kalian sumargentan wa mga umatian
ayay niyang baluin tano bagan tano sa rugurugud so kapung giraw tano si iko mga record tano rugurugud naging kaya urian o aya aguminiraw. So Allah subhanahu wa ta'ala amay katalikudang kairan ya Rasulallah ko urian o kaya panamanamar ka na ubang karata ginawang kaka miyakatyo ko pakur ka. Giyepter un tanwa ipitua tano si iyari ko mga maestro mga ustad-ustada upama ka masalaka kalipatan siran manalamat mga pupiliran mga muritiran na dinyo ke prata aginawan niyo ka miya kabastante su Allah subhanahu wa ta'ala guminiraw miya katiyo ko pakur kano upama ka masalak susirano tuwa balasan wala mga honorable at igumindiro ba sa amala ipanamar kapisikudwi si iko mga tao umasalak adisiran ma-recognize si iko mga darpa na diniwa ke prata aginawa niyo kay mo tumambu yay pikiran tanwaging kaya upama ka sunabi ada alawan yan margan yan sumargan tano na pagpisalak apatilikudan o mga tao na sakitan o panaya ayamaanan yan na miyabaloy umat yan. Pituatan wa isi iko kalangwan upakata gusto mga uluan upama kamasalak kalipatan aging kutwa panamariran nabanyud na ke tatarusin so ayamaanan yan na panamariyo kasi inyo to kaklaim si iko Allah subhanahu wa ta'ala ayamala apituan tano na so mga pagariat tano mababaloy aki gagalabag si iko sa lakaw ing dabituan sa mga OFW ayabat tadiran na so kapagugupi so kasasakudwirang ko mga lulutiran aguso mga ginawa iran na upama ka masalak makabaling siran makambalingan sirang kumangay diran makakaswi sirang ko andang abat tadiran na ipitu Amerikano aging kay akatir wallah at igina hasbi Allah amay katalikudang kanwaging kutwa mga tao na dinyo akipikiray mataan kakagi niya sutigo mga loks tanwa miya kakaswita ko kaluluwate na dadin abar kata pagkadingil kasi sansu Allah katawan yan sugalabak ka katawan yan so kaya pag-ikhlas ka katawan yan so kaya pangungugupan ka na miya kabastanti tuwarun tanurun magapas giya di tano di iteroon rugurugod pumangnin tano si ko Allah subhanahu wa ta'ala adin apagkakwatano aguna si iko kanagtano andauan rugurugod tano si iko mga aya aguso mga sabdan o Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman kathira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.